Chủ đề cuộc thi. Kilpailun teema. Kilpailun teema. Cuộc thi nào gây ấn tượng nhất với bạn? Mikä kilpailu teki sinuun suurimman vaikutuksen? Mikä kilpailu teki sinuun suurimman vaikutuksen? Tôi đã tham gia một cuộc thi hùng biện do trường đại học của tôi tổ chức vào năm ngoái. Osallistuin yliopistoni järjestämään puhekilpailuun viime vuonna. Osallistuin yliopistoni järjestämään puhekilpailuun viime vuonna. Cuộc thi đó là về cái gì? Mistä kilpailussa oli kyse? Mistä kilpailussa oli kyse? Cuộc thi nhằm tìm ra người diễn thuyết trước công chúng giỏi nhất trong trường đại học. Kilpailun tavoitteena on löytää yliopiston paras julkinen puhuja. Kilpailun tavoitteena on löytää yliopiston paras julkinen puhuja. Có nhiều người tham gia cuộc thi không? Onko kilpailussa paljon osallistujia? Onko kilpailussa paljon osallistujia? Có, tổng cộng có khoảng 500 người tham gia. Kyllä, osallistujia oli yhteensä noin 500. Kyllä, osallistujia oli yhteensä noin 500. Bạn đã giành được giải thưởng gì? Minkä palkinnon voitit? Minkä palkinnon voitit? Ồ, tôi không giành được giải thưởng cao lắm, nhưng không sao, tôi vẫn hài lòng với kết quả. Voi, en voittanut kovin suurta palkintoa, mutta ei se mitään, olen silti tyytyväinen tuloksiin. Voi, en voittanut kovin suurta palkintoa, mutta ei se mitään, olen silti tyytyväinen tuloksiin. Bạn có thể học được gì từ cuộc thi? Mitä voit oppia kilpailusta? Mitä voit oppia kilpailusta? Tôi đã học được cách phát triển ý tưởng cho bài phát biểu bên cạnh một số mẹo về ngôn ngữ cơ thể khi nói trước công chúng. Opin kehittämään puheideoita sekä vinkkejä kehonkieleen julkisessa puhumisessa. Opin kehittämään puheideoita sekä vinkkejä kehonkieleen julkisessa puhumisessa. Bạn có phải chuẩn bị nhiều cho cuộc thi không? Pitikö kilpailuun valmistautua paljon? Pitikö kilpailuun valmistautua paljon? Có chứ, tôi đã đọc nhiều tài liệu về hùng biện, cũng như luyện tập rất nhiều. Kyllä, olen lukenut monia asiakirjoja retoriikasta ja harjoitellut paljon. Kyllä, olen lukenut monia asiakirjoja retoriikasta ja harjoitellut paljon. Bạn biết về cuộc thi như thế nào? Mistä tiesit kilpailusta? Mistä tiesit kilpailusta? Cuộc thi được thông báo trên áp phích của trường. Kilpailu julkaistaan koulujen julisteissa. Kilpailu julkaistaan koulujen julisteissa. Khi đó bạn đã làm hết sức mình chưa? Teitkö silloin parhaasi? Teitkö silloin parhaasi? Có, tôi nghĩ là có. Sau cuộc thi, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Kyllä, luulen niin. Kilpailun jälkeen tiesin, että minun piti yrittää enemmän. Kyllä, luulen niin. Kilpailun jälkeen tiesin, että minun piti yrittää enemmän. Theo bạn, cuộc thi có hữu ích không? Oliko kilpailusta mielestäsi hyötyä? Oliko kilpailusta mielestäsi hyötyä?
Chắc chắn là có, nó giúp học sinh học các kỹ năng mềm cũng như trở nên tự tin hơn trong cuộc sống.